sana. Hata mimi nashukuru sana. Pongezi sana. Pongezi sana. Sasa na hizo pesa kulingana na mpangilio yangu ambayo nilikuwa ninayo kimawazo na vile nilivyo, ni kwamba nitazitumia kwa njia ya kusomesha vijana wangu, wajukuu pia wako nitawasomesha, na pia zingine nitazitumia hasa kwa upande wa mambo ya kulima. Nilishukuru sana, maana nilikuwa kila wakati nikiomba kwamba Mwenyezi Mungu anipige tochi. Sasa leo, hii siku ya leo sitaisahau, manake nilipoambiwa nilifurahi sana. Nilikuwa peke yangu. Nitazidi kuwaambia kwamba yote ambaye anapendelea hasa mambo ya kucheza mchezo aendelee kucheza, na pia hao wote ambao wako eneo la Voi pia. Sasa maana wengi wao huwa hawaamini. Wengi wao hata wanapokuona pengine unashughulika jambo hili, wanasema kwamba tayari wewe unakoniwa na utaendelea vivyo. Sasa kumbe hawajui kwamba kila siku na mambo yake. Kwa hivyo nashukuru sana.